Danes bomo govorili o diagnozi rak. Obiskali smo konferenco za efektivno medicino, na kateri so bili res priznani holistični zdravniki iz vsega sveta, iz vseh koncev. In to so tisti zdravniki, ki druge zdravnike učijo. Tako da so res wow, in ta wow so si pravzaprav prislužili ne za nekimi laboratorijskimi zadevami, ampak z uspešnostjo pri primerih, torej dejansko so njihovi pacienti okrevali po čemerkoli pa že. In vsekakor sem izkoristila to priložnost, da sem se z njimi pogovorila tudi o raku, o diagnozi rak in o tem, kaj sami navajajo kot vzrok vsega tega, torej iz prakse, kaj so dejansko opazili. In na nek način me je presenetilo, kajti način, kako so pristopili k tej diagnozi, kaj so najprej pogledali, je dosti podoben in govori resnično o celici. Dajmo si pogledati, kaj zanimivega, najnovejšega so torej zaupali o tej diagnozi rak. When a patient comes with cancer, well, more than half of my patients, they are cancer patients. When they come with cancer, we treat the cancer with our means. Sometimes they even continue with orthodox medicine, and that's what we suggest, our medicine. But we look for what is the reason for cancer. And from day one, I give to them all these adaptogens and vitamins and detoxification techniques, because toxic load can make cancer. And wrong bacteria, for example, Clostridia or Proteus bacteria, they are cancerogenic. So if you have them, you maintain the cancer. This is why so many patients who got cancer treatment, orthodox cancer treatment, they are not treated for the cause, and then they reoccur. Our patients, cancer patients, they reoccur significantly less. Cancer is, first of all, a disease where you lost totally the rhythm. A cancer cell doesn't relate to our regulations of the body, so it's totally different. So this person, they lost the contact to their rhythm, to their routine, to their metabolism. Of course, we have a lot of different influences, but we all have, every day of our life, we produce some tumor cells. Normally, the immune system can eliminate them easily, we stay healthy. Something went wrong. Maybe a deficiency of minerals, vitamins, trace elements, maybe the nutrition, maybe some toxins from the outside, maybe an emotional stress, maybe something else. There are many possibilities to activate them, but I think the most important that people lost the rhythm and the contact to the nature. Vzroki so torej precej jasni oziroma vzroki so različni, ampak začne se pa v resnici pri celici. Tako smo tudi ugotovili, da ne glede na to, na katerem delu, koncu sveta se nahaja kakšna zasebna klinika, ki se ukvarja z rakavimi pacienti, vedno začnejo na istem koncu, in to je pri celici in to je pri razbremenitvi od težkih kovin, od parazitov, preden začnejo na novo graditi svoje telo. V Sloveniji je pred kratkim izšel tudi priročnik Diagnoza rak, čas za pospravljanje, ki govori o tem, kakšen klic k pospravljanju to je. Pospravljanju celic, pospravljanju odnosov, pospravljanju vašega celega življenja in vseh področji dejansko. Zanimivo mi je, da sem se v 11 sezonah oddaje Klepet ob kavi zelo velikokrat pogovarjala z rakavimi bolniki, ki so dali čez raka. Enkrat, dvakrat, nekateri celo trikrat. Zanimivo mi je to, da so prav vsi ti govorili o tem, da so na koncu spoznali, da je bil rak darilo. In da dejansko je bilo to tisto, kar so v tistem trenutku svojega življenja potrebovali, in da so v resnici hvaležni za to diagnozo in hvaležni za to izkušnjo, ne glede na to, kako mučna, mukotrpna je bila.
So mi pa zaupali tudi, da je eden izmed večjih izzivov, ko dobiš to diagnozo, to, da ima vsak svojo strategijo, da vsi vejo in poznajo neko čudežno dopolnilo, zdravilo ali domač pripravek proti raku in potem si zmeden. Ne veš, kaj bi, kaj ne bi, strah te je, rad bi ugodil, ampak hkrati ne veš, kje bi dejansko začel. Prav za te ljudi je bil ta priročnik napisan za vsakega, ki je to diagnozo preživel ali pa jo na žalost na novo pridobil. Priročnik je brezplačen. Do njega lahko dostopate preko klepetobkavi.si, tam pogledate pod zavihek brezplačno in ga boste našli. Tale trenutek pa si poglejmo, kaj je med drugim tudi dr. Štosjer in drugi, kaj so povedali, kaj je najbolj pomembno pri samem principu zdravljenja oziroma okrevanja. Kaj je tisto, katera strategija je tisto, oziroma kaj je tukaj pomembno upoštevati? You should have a strategy, but the problem is, if you ask a patient has not the knowledge for the strategy. So we in the medical field, we as a doctor, we have to present the strategy. But we also have to be open to all the possibilities we have in our days. It's not that this study shows that case and you have to go through and there are 40% positive outcome. Yes, maybe, but what is with the other 60%? For this one person, this is 100%. So it's her or his cancer. So we have to look. Today there was a great saying, individually means what the patient wants. And that's the important thing. If the patient wants better quality of life, expand of lifespan, or whatever, we have to respect it and we have to act according to that. And we have to be open to, I would say also, I treat cancer patients with a lot of naturopathic therapies. We have possibilities with vitamin C drips. We have possibilities with laser therapy, with herbal extracts, mistletoe. Does everything start with eliminating toxins? Yes. Cancer, of course, produces a lot of toxins, and these toxins stay in the body. And also, if you do a chemotherapy, you have to eliminate the toxins produced by the chemotherapy. So elimination is always an important process. My opinion is that the cancer diagnosis is a multifactorial disease. It's not so simple that we said, okay, we have only one bacterium or one virus and one damage or one. No, it's a multifunctional disease, and I think a patient with a diagnosis disease has to have also a multifunctional doctors, nurses and other team players in the medical field. So more as a strategic plan, not Yes. just trying everything I can. You're right, you're right, you're right. We have very good, also in the whole world, at the university clinics, in other clinics, very good protocols, very good researches. And I think the cancer patient has to have a multifunctional approach. Thank you so much for your answers. I thank you very much. It's Thank an you. honor. It's an honor. Thank you. Individualna strategija torej. Za tiste, nažalost samo za tiste, ki imajo dovolj denarja, tisti si lahko tudi privoščijo posebno strategijo, ki mu jo naredijo holistični zdravniki v zasebnih klinikah. Kar nekaj zasebnih klinik je navedenih tudi v priročniku Diagnoza rak, med drugim pa zelo veliko pacientov odhaja za podporno zdravljenje, recimo na Ciper, kjer je precej dostopno tudi cenovno in pa predvsem zelo, zelo blizu, tako da je lažje potovati tja. Mnogo ljudi smo tja že usmerili, da so šli po neko dodatno okrepitev skozi ta proces, mogoče tudi kasneje. Sicer pa še enkrat vas vabim k pregledu tega diagnoza, ki torej ni zdravilo, je pa skupek nekih informacij, ki vam lahko morda pomagajo pri vsem tem. Lahko o tem zaupate še komu drugemu, sicer pa, kot smo rekli,
Ta priročnik vam je na voljo brezplačno. Brezplačno je dostopen, do njega pa lahko dostopate preko naše spletne strani klepetobkavi.si / brezplačno. Tam boste lahko videli tudi predavanje in še marsikaj drugega.